олимои голландия исбот карданд, ки дар натиҷаи иттилоотнок, яъне фаҳмонда додани одаме ки бемор аст, то 40% сиҳат мешавад. мо медонем ки 30% одамои мо дар натиҷаи фаҳмондадиҳӣ сиҳат мешаванд. ин оморҳои масалан тибби мо ҳаст, ки одам вақте фаҳми чӣ касал аст, тавобачаҳоиш осонтар мешавад. зина ба зина мо шуморо ҳоло мефаҳмонем, ки андешаронии мардум дар бораи бемориҳошон чӣ хел аст. ҳамин вақте ки нав одам ба рӯи замин омад, хай гӯем ки мо ахборот дорем баъди масалан ҳазрати нуҳ ки замин дигар шуд, баъзе цивилизатсия тамаддунҳои пайдо шуданд, ки дар бораи ин ё он бемориҳо менавиштанд. дар аввале ки одамизод қадамҳои аввали ки фаҳмиши андешаронро сар кард, мегуфт ки беморӣ сабаби, яъне беморӣ ин даромадани қувваҳои бад, злои дух, дев, ҷин, албастӣ ва ҳоказо дар вуҷуди инсон аст. барои ин одам чӣ мешавад? касал мешавад. тамоми халқҳои рӯи замин тоғози доранд, ҳатто чукчаҳо доранд, ҳамон рӯшонвару пӯш мепӯшанд, доирашона мегиранд, баъд дар доира мезананд, гирди ҳамун бемор мегарданд, то ин ки вазифашон ки ҳамун рӯҳи бада, ҳамун ҷина, ҳамун албастия, ҳамун парира, ҳамун чизе ки дар вуҷудаш даромадааст, ҳамуна берун кунанд. ин аввали одамизод тоғози дар мардуми мо дида мешавад. пеш кардани қувваи бад, масалан ҷин пешкунӣ, азоимхонӣ, чилёсин, садёсин, руқияхонӣ, чизҳое ки ҳанӯз дар фаҳмиш ҳастанд ва ман мефаҳмонам ки дар ҷо ин асос дорад, чӣ хел асос дорад ва дар ҳама касал ин истифода бурда мешавад ё намешавад, ман ина мефаҳмам. масалан ҳозир агар гирем ҳамин бемории коронора, мегуфтанд ки пеш намедиданаш ку, майда ча вируса намедидан, одам бемор мешуд, мегуфтанд ки ин як қувваи бадае ки дар дарунаш даромадааст, ҷин даромадааст ва бемориш кардааст. ҳамин доманаро вақте ки сахт домана одаморо ба шадидият гирифтор мекард, ки равонаш ҳарчи ҳарзагӯ мешуд, яъне гӯем ки дар ҳолати ҳарзагӯӣ мезад, одам мегуфтанд ин дар сояи деви сиёҳ қарор дорад. шумо фаҳмидед ки ин андешаронӣ аз аввал буд, дар тамоми халқҳои дунё ин ҳастад. дар Африка ҳам ҳаст, дар Америка ҳам ҳаст, дар халқҳои Сибир, дар ҳиндуҳо ҳам, дар ҳозир ҳам мо ин чиза вомехӯрем, лекин диди дигар. оҳиста оҳиста одамо фаҳмиданд ки ин ё он ғизоро агар истеъмол кунӣ, ё он алафа истеъмол кунӣ, одам сиҳат мешудааст. пайдо шуданд табибое ки боз моддиёта табобат мекарданд. яъне медонистанд ин алафа битиша, таспиш кар, таги оби хунукаш бикаш, фалон алаф дар ин беморӣ ё он беморӣ кӯмак мерасонад. ана ҳамин сабаб шуд ки имрӯз мо мебинем мардум ба моддиёт сар карданд. масалан табибо ду намуд шуданд, табибои рӯҳӣ шуданд, табибои моддӣ, табибое ки алафу гиёҳу бисёр чизҳоро медонанд. ҳаминтавр пайдо шуд гиёҳдармонӣ. якум табобате ки мардум мекард дар рӯи замин гиёҳдармонӣ буд. барои чӣ? масалан медонистанд ин ё он чиз нарасад, одам касал мешавад. баъд мегуфтанд ки масалан қувват надорад, асал медоданд, дона медоданд, то ҳозир ҳамин чиз ҳаст. масалан кимчиҳо медоданд, одама якҷоя мекарданд, омехта мекарданд, одама медоданд ки қувват гирад. яъне медонистанд ки дар баъзе чизҳо норасоӣ ҳаст. ва ин оҳиста оҳиста шарҳи худша мехост. анакун дар давраи замони баъдина ки пайғамбаро рӯшантару бақувваттар омаданд, гуфтанд ки одам дорад мизоҷ. мизоҷ ягон калимаи арабӣ омехтаа. тоҷикои мо миҷоз мегӯянд. чор чиз асоси дунёро ташкил мекард: оташ, ҳаво, об, хок. илми физика ҳам медонад ки моддаҳо дар ҳолати плазма оташ ҳастанд, моддаҳо дар ҳолати буғ ҳастанд, моддаҳо дар ҳолати об моеъ ва моддаҳо дар ҳолати сахтӣ ҳастанд. чӣ кор карданд? гуфтанд ҳамин чор чиз агар иваз шавад, одам касал мешавад.
як тай амин зиёд шава одам касал мешавад. ва нуқтаи охирона абуали ибн сино гузошт дар ҳамин назарияи миҷоз ки гуфт ки агар гуфт мо бинем ки дар касалӣ оташ зиёд шудааст бояд чизҳое битиҳем ки оташи ӯро хомӯш кунем. бар зидди миҷози беморӣ ба назар мегирифт миҷози обу ҳавора ба назар мегирифт миҷози одама ва касалша бисёр нозук медонистамис ва як тиби ҷаҳонӣ кушод анаку тасаввур кунед. барои вақте ки шумо табобат мекунед бо бидонед ки бидуни ин ки андешаҳои гуногун аст ки кадом қуввае дар шумо асар расондааст, боз шумо бидонед ки мутадилияти миҷози шумо иваз мешавад ки касал рух мезанад. баъдтар омадан гуфтанд ки дар асрҳои миёна ки ситораҳо гунаҳгоранд. сабаби касалшавии одамо ситораҳоанд. ҳисоб китоба сар карданд. гуфтанд ки ана ин ситора ихел аст, ин ситора ихел аст, ин ситораи хеле таъсир мерасонад. ва мо медонем масалан бемориҳои гармӣ дар тобистон мебироянд, бемориҳои хунукӣ дар зимистон мебироянд, яъне асароти фасла мебинем. ё ки мегуфтанд баъзе беморӣ ҳастин ки дар моҳи пурра пайдо мешаванд. моҳ пурра мешуд баъзе беморӣ рух мезананд. бемориҳои мавсимиро медидем. баҳор мешуд як бемориҳои худша дост, тирамоҳ ҳозир худо рост ки инсон нестанд, лекин ҳамин хел буд бемориҳои мавсимӣ рух мезананд. инам аз чира гуфтанд ки ситораҳо ба мавҷҳо таъсир мекунанд. ҳамин хел чӣ буд ки дар асрҳои миёна ҳамин хел табибои зиёде буданд ки ба магнит табобат мекарданд. ҳисоб китоб мекарданд, ситораҳото медиданд, меомаданд мегуфтанд ки ин ба ту зарар расондааст, фалон аст, ин хел аст, як чизи мураккаби астромедисина, тиби астрономӣ, тиби ситоравӣ сохтанд. вақте ки микроборо ёфтанд дар зери микроскоп дар охирои асрҳои давраи эҳё 17 гуфтанд ҳама гунаҳгор чи ҳаст? микробо ҳастанд. фақат зидди микробо дар асри 20 дору ёфтанд. 100 сол пеш медонистанд ки яъне микроб аст ки туберкулёз мекунад, сил мекунад, микроб аст ки сифилис мекунад, микроб аст ки масалан гӯем ки дигар бемориҳоро ангеза метиҳад. ҳай гуфтанд тамом мо ҳама чиза ёфтем. бо пасонтар дар асрҳои 20 фаҳмиданд ки бо аз микроб майдатар вирус будааст. ман барои гӯем ки шуморо қиёс кардан фаҳмондан дурусттар нигоҳ кунед, одам аз ҳамин ҳуҷайраҳо иборат аст. хеле мо 100 триллион дорем, шаклошон гуногун аст. ай мағзи сар гуногун аст, аз ҷигар гуногун аст, аз дигар ҷо ҳар як сохтумони худашо дорад. ана микробам ҳам хел аст, масалан гирем тахминан ҳам хел аст. ин медарояд ҳаминоро мезанад, мекушад, вайрон мекунад, ҷанг мешавад. мо ҳозир антибиотик дорем ку ҳар микроборо мекушад. барои ҳамин худатон ҳеҷ вақт антибиотик накунед бе иҷозат духтур, чунки як чиза мегӯянд резистент аст. ҳамин беморӣ ба антибиотик одат мекунад, зидди вай дору мебарад агар нодуруст истифода баред. барои ин яке аз сабабҳое ки имрӯз 5-ум насли антибиотик 5-ти поколение рафтааст, мо сефтраксон дар дидистем. масалан бобои ҳамашон ҳамон пенициллин буд. пенициллин аз байн рафт, барои дигар таъсир намекард. сабабш ҳамин буд ки микробо ба ин одат карданд. акун тасаввур кунед, ҳуҷайра иборат аст аз ядро ва дигар қисмҳои дигар. ҳамин ядро ҷудогона метавонад днкдор бошад ки вирус бишавад. ҳамин мерава бидуни бадани одам зиндагӣ карда наметавонад, фақат дар даруни одам аст. ҳамин одам ка ина меган вирус тана надорад, медарояд дар ҳуҷайраи одам, днкша фармон метиҳад ки ранги ҳамин вирус бибарад. фаҳмидед қиниш дар чист? мушкилиша фаҳмидед дар чист? анаку нигоҳ кунед, бо ҳаст вирусҳое ки рнк доранд. рнк фақат ҳамин днк фармон метиҳад ба ҳамин ҳуҷайраро ки ҳамин хел сафеда ё ягон чиз истеҳсол кунед. барои организм дар кор аст. ин рнк мебарад хабара ба днк, днк мебарад рнк ҳамин вируса. вирус паҳн шудан мегирад. ин монанди ёз аст ки шумо як пакета бояд, як ҳуҷҷата бояд баред,
дар роҳ шуморо меқапанд, ҳуҷҷата эваз мекунанд ва шумо ҳуҷҷата мебаред, ҳамун чизе ба ё заказ кардан ҳамуна масалан завод месозад. аз ин хурдтарош чи аст? аз ин хурдтарош сафедаҳо, аминокислотаҳо дигар компонентҳое ки аз ҳуҷайра ҳастанд. Инора меган бемории аллергия. Ако вирус он тараф равад, омад аз як чизе ки бадани мо ба ҳамун ҷанг мекунад. Со шумо як ғизо мехӯред, ӯ ғизо сурх аст, як компоненти ҳамун сафедае дорад ки сурхи ҳамуна муайян мекунад. сиришти мо ба ҳамун қисме аз хӯрок сафеда ҷанг мекунад, мешава аллергия. дидед бо чӣ хел беморӣ буд аст, бо ангезонанда буд аст. акнун нигоҳ кунед, аз ин хурдтарош чаро ин мешавад, мо намедонем. баъзан просто медонем ки одам аз асабонӣ бошад, гизала бошад, бисёр чизҳо метавонанд сабаби чӣ шавад, сабаби нороҳатӣ шавад. асаб муайян мекунад ки аскарои мо чӣ хеле ҷанг мекунад, лекин ина идора карданаш бисёр қиин аст. аз ин хурдтаро мавҷҳо ҳастанд. як мавҷ аст ки ин куҷои осмон мебиёяд, денкаба мезанад ёки майнаи сарба мезанад. майнаи сар ҳамуса чӣ кор мекунад, иҷро мекунад. масалан ҳуҷайраҳои мағзи сари инсон ном доранд нейрон. ҳамин нейронҳо бисёр аҷиб аст. ҳамин мавҷе ки қабул карданд, ҳамин мавҷе ки аз берун мебояд қабулш карданд, ҳамина сурат мекунанд, овоз мекунанд, гап мекунанд ва ҳис мекунанд. одам дасташ дард намекунад, лекин шикоят аз даст, дарди даст дорад. пеш духтур мерад мега ҳама ҷот созай дастам, аз куҷош дард мекунад? асабаш. одам узваш касал нест, лекин асаб маркази узв дар асаб ҳаст. ҳама ҷои бадани моро асаб идора мекунад. ҳатто як тори мӯро идора мекунад. як тори мӯя шумо даст кунед, шумо дард ҳис мекунед. як тори мӯя ки назора мекунад. вақте ки асаб нороҳат шуд, вақте ки асаб нороҳат шуд, ҳаётатон гиред, ҳамон узв дард мекунад, азоб мекашад, касал мешавад. ман барое ки бофаҳмондан шуморо мегӯям. масалан нораке ки дар мо гес ҳаст, свет метиҳад, куҷоро гӯш мекунад? вазорати энергетикаи ҷумҳурии Тоҷикистон, барқ. ҳар чи ки дар вазорат бигӯянд, норак ҳамуна иҷро мекунад. аз ин ҷо чизе ки гуфтанд ҳамуна мекунад. ҳамин узвҳои мову шумо ҳар фармоне ки мешавад, ҳар касалӣ чӣ мешаванд, аз асаб мебиёяд. ҳатто ки касалам шаванд аз микроб, аз баъзе чизҳо, ин сустии муҳофизатӣ мешаванд. муҳофизати суст шуд ба касал мешавад. барои ҳам нақши асаб бисёр муҳим аст. мегӯяд назарияи невризм, яъне аз ҳисоби асаб касал шудан. акун шумо бинед то кадом дараҷа омадем, ки мо аз мавҷҳо касал шудана фаҳмидем. ана ҳамин мавҷҳоро пеш мегуфтанд ҷин, дев, албастӣ. мавҷҳо ганда бошанд, агар ки омадан бадани мо онро сурат кард, ҳис кард, фаҳмиш кард, ки он чизе ки майнаи сар месозад, ана ҳамуна имрӯз мегӯянд чи ҷину бало макард. ин дар зинаи бисёр энергетикӣ қарор дорад. акун нигоҳ кунед, чаро баъзе микробҳо, баъзе вирусҳо моро касал намекунанд? баъзешон касал мекунанд моро. барое ки онҳо дар ДНКшон фармон доранд, ҳамун фармонро бояд иҷро кунанд. мо ҳам ДНК дорем, яъне ирсият, барномаи худовандӣ дорем. ҳамин барномаи худовандӣ мо агар касал бошад, мо касал мешем. агар набошад чӣ? касал намешем. чаро ҳозир гӯем ки як кӯроно бисёр аксари мардум масалан сабук
خیلی گوناگون کسان میشن، وزمین کسان میشن، سبک کسان میشن. آنهایی که در دینکشون همین اخبار را ندارن، همین کسان شد سبک کسان میشن. یک جنگ سبک ارسیت ما برای خودش یک اون چیز میگیرن. آنهایی که در دینکشون همین کسالی هست، کسالی چی میشن؟ وزمین تر میشن. برای اینکه دینک ما ارسیت ما همین کسان نشود، ما باید بعضی کارها را اجرا کنیم. سه چیز باید اجرا کنیم. ما باید بهداشتی انرژتیکی داشته باشیم. گیگینه نیروگی داشته باشیم. گیگینه نیروگی چیست؟ هر زمان ما باید مشق‌های روانی کنیم، خودمون را تازه کنیم از موج‌های گوناگون. ماهیت نماز در همین است. ماهیت نماز در چیزهای دیگر نیست. تازه کردن غذا دادن روح است. افسوس که این چیزی اساسیش گم کردن. ماهیت اساسی نماز گم کردن. این چیزهای چی کردن؟ چیزهای سیاسی و مذهبی و گوناگون تقسیمات کردن، نباشد ماهیت اساسی نماز انا در همین بود. افسوس بار دیگر افسوس. زندگی هم خیلی بود است. چیزهای مهم گم شدن نیست شده، بین میرن، میماند چیزهایی که آدم خودشون در همون دور و زمان طلب نمون. اکنون ما ساختیم مشق‌های روانی که همین انرژتیکی خودمون باید تازه کنیم، موج‌های نو بگیریم، موج‌های کسلمند از خود تازه کنیم. مثلا در عالم متریالی میکروب با صابون میشورن، میکشن، نیست میکنن. آب قطعی میشور میرود، صابون قطعی نیستش میکنه. اما موج چی خیلی کنیم؟ با صابون میشود؟ نمیشه. مبینید اول چی داریم؟ اول شستشو داریم، طهارت داریم. برای که بعضی چیزهای در حقیقت با آب مدنی شسته میشن. ثانی‌تر ما از درون باید تازه کنیم خودمان. همین مشق‌های روانی ما برای همین روانه شدن که ما در حالت سکوت تازه شوی انرژتیکی خودمان ببینیم. این سبب نمیشد که ما قوت میگیریم. نیروی عصبی ما با قوت میشد. نیروی عصب با قوت شد آدم کمتر کسل میشود. شما درک کردید؟ برای چه ما با مشق‌های روانی شما را توبت میکنیم. ما از اینجا سر میکنیم. آهسته آهسته این موج‌ها که درست شدن، موج‌های سازنده در شما شدن، عصب شما، فکرهای شما، اندیشه‌های شما دیگر میشن. وقتی که فکر و اندیشه‌هاتون دیگر شد، احساس شما خوب میشه، باوری پیدا میکنه در تباور. استو میگم میشود است کو، راهش بود است کو. اینه بینید دکتر خیلی نازکیاش فهمون. باوری که پیدا شد، دارو در شما حاصل میشه. آدم داروی اندورفینش حاصل نشود، دائم تنش درد میکنه. دائم دردمنده. دستش میکنی همه خیلی میگویی که یکی از سبب‌های همین دوره کرونا ویروس دردمند شدن مردم همینه که همین دارو کم حاصل میشه در بدن ما. آدم راهگردیش، دست کنیش، کارش، خوابش حتی همون طرف خواب میکنه دردمند میشه. سبب که همین دارو اگر کم حاصل شود دیگرش حاصل نشود، اگر آدم دوپامین نسترینش نیست، تابش نیست، اگر دیگر که تخلامین یا دیگرش حاصل نشد، آدم فکر کنی نمیتونه، فقط فکرهای بد میکنه. حتی که چخیل در درون یک حجره بیماری سر میزند برای دکتری معلومه، چخیل درد پیدا میشد برای دکتری معلومه، چخیل گردش خون ویران میشد، چخیل آهسته آهسته گردش خون ویران شد، مانند گردش آب در روی زمین ویران شود، سبزوات زرد میشود. سیریشت انسان هم خیلی میشود، حجره هاش زرد میشن، گویا غذا نیست، داد میزنند و درد پیدا میشه. تا نازکی میده، تا یک اتم مولکول در بدن ما و شما چخیل میشود معلوم است. دکتری این را میدونه. از همه فقط حاضر در ما که بیشتر دکتری تنگی هست، خوشبختانه در تاجستان راه اندازی خوب شده است در مسئله دکتری روانی، یعنی کمک روانی. بدانید که عصبتان بقوت شد، سیریشتان بقوت میشه، نیروتان بقوت میشه، شما ترس زدن میتونید، شما میتونید درد پچک کنید، شما میتونید که ارگانیسم به دست بگیرید و وقتی که شما به دست گرفتید بدن درست کار میکنه. درست که کار کرد میخیزید، بسیار کاراتون میکنید، برای زندگیتان لازم است. ولی انسان خواهش صحت شدن دارد یا نه؟ آیا آدم صحت شدن میخواهد؟ بعضا انسان خودش جزا میتید، میگه من باید عذاب کشم، اینه در تگ دل میکنه، پس از نه.
баъзе одам мегӯяд ки ман сеҳат намешавам, яъне ки худаш маҳкам мекунад, ин сабаб мешавад ки кӯмак расонданаш наметавонад, чунки ба айна қабул намекунад ина. баъзе одам қасду кина дорад, баъзе одам зиндагӣ намехоҳад, баъзе одам нодуруст табобат мекунад. нодуруст табобат карди натиҷа наметиҳад. маълимҳо ҳамҷо ки ҳастанд, маълимҳо тасаввур кунед, бисёр хуб аст, маълимо тез сеҳатшавишон хубтар аст иншои худо. чаро ки маълим мантиқ дорад. мантиқ агар шумо талабаро даст натиҳед, талаба савод пайдо мекунад? ҳеҷ вақт савод пайдо намекунад. чӣ қадар меҳнат мекунед ки вай хонанда шавад, ҳисобкунанда шавад, номи худаш навишта метавонад, дунёро бишносад. агар методи кӯҳна хатӣ равед, аз вай тартибот талаб кунеду вале омӯзиши хондан талаб накунед, ҳичи намешавад. ҳамеша вам хел аст, 100 табобат кунед, нодуруст аст, фоида надорад. то он ки шумо нафаҳмед ки беморитон чи аст, чӣ кор кардан накор, бароям пурсед то ҷавоб диҳем шуморо. то ки аз он ки узви шумо касал аст, то ки бофташ чӣ хел аст, то дар даруни як ҳуҷайраи шумо чӣ рафтааст, то асаби шумо дар кадом ҳолат қарор дорад, то ки иҷтимоиёт ба шумо чӣ хел таъсир мерасонад, атрофи шумо, хонаводаи шумо чӣ хел ба шумо таъсир мерасонад, дар он ки тақдири шумо чӣ хел шуда истодаст, ДНК-и шуморо чӣ бедор мекунад, ирсияти шуморо, кадом корҳои хуб, кадом корҳои нақс, кадом фикрҳо, андешаҳо, кадом доруҳо мо мефаҳмонем шумо. пас имкон ки ҳаст, пурседу сиҳат шавед, нагардед рӯз дароз, нагӯед ки духтурӣ наметавонад, духтуро намефаҳмад. не, роста шумо агар ки андешаронитона илмӣ кунед, нуқтаи назари илмиро бифаҳмед ки ман ҳозир фаҳмондам. бинед ҳатто ман сатҳи қувваҳои бада ҷинниёту дева ҳатто фаҳмондам ки чаро мардум ин гапа мегуфтанд. дар сатҳи мавҷӣ гуфтам, ҳар як мавҷи дар осмон астай барандаи иттилоъоте аст, ё ки қувваи вайронкунандае, ё ки қувваи созандае. созандаша фаришта меган, қувваҳои вайронкунандаша ҷинниёту албастию бало баттар меган. пеш ҳамин хел мегуфтанд. то есть гап дар истилоҳ буд. истилоҳе ки ҷин ё истилоҳе ки имрӯз мо гӯем ки мавҷҳои зараррасон, отрицательный волны, разрушающие волны, мавҷҳое ки зиён мерасонанд ба инсон. накун тасаввур кунед, мо агар офтобро гӯем ки дар офтоб гели сӯхта истодааст, оксигенаш ҳаст дар офтоб, як шароби калона худованд сохтааст, алоби калона дар осмон мондааст ки моро дар 150 миллион километр рӯшанӣ метиҳад, меқапа замина. ин қадар бисёр аст. агар мо ба забони рӯҳӣ гап занем, ба забони рӯҳӣ ҳамин аст. барои ҷинниёт барвақт дӯзахашон сар шудааст, дар ҳамон ҷо сӯхта истоданд. агар мисол гирем, чунки ҷинниёт аз оташи, аз нури оташ, аз нури инфрасурх сохта шуданд, аз нури инфрасурх, бо хурдтар, майдатар. агар ки мо қиёс дар илм кунем, ин чӣ мешуд? баъд мо офтобро мебинем, мегӯем ба ҷинҳо сӯхта истоданд. намошад як дӯзахест барои олами ҷин. барои мо бин чӣ хел чӣ дорад? манфиат дорад. барои мо ҳикмати асосии дунёро фаҳмида наметонем, ҳикмати касалтона мо фаҳмида наметонем. барои шумо дарс аст, барои шумо тозашавист, барои шумо ин таҷрибагирист. ин чизе ҳаст ки ба ҷуз худо каси дигар ҳикматша дуруст намедонад. вале шумо қабул кунед, бидонед ки имрӯз имкони табобати шумо ҳаст. фақат барои хоҳиш кардан накор, амал кардан накор, дуруст амал кардан накор. умедворам ки шумо ина дуруст фаҳмидед. хоҳиш пайдо кунед, намонед худтона дар азоб. худованд барои инсон боз ақл додааст. мегӯяд ки ту фикр кун, ман туро луч офаридам, лекин ту либосата худат соз. ман туро офаридам, лекин хонат надодам. ту хоната худат ақл додам, бисоз. ман туро по додам, ту роҳ мегардӣ медавӣ, боз ана гуфтам чорпояро савор шавед, лекин боз ақл додааст ки имрӯз мошинҳо сохтанд. ва шуморо гул гиёҳ ҳамин қадар доруҳоро руст кардааст худованд. бо якташа ба якташ омехта мекунӣ, дигар хосият мегирад. бо ақл додааст ки худат бо бисозам ин доруҳоро. худата ҳифз кун. барои ҳамин тиб раҳмати худо аст.
برای همین طبیبی جزوی از کار پیامبری است. شما اینو درک کنید. امروز هر یک آدم بیمار میشد، حتی طبیبان بیمار میشد، پیغمبران بیمار میشدن، شاهان بیمار میشن، ولی این معنا ندارد که ما بگوییم که چرا ما پسر شدیم چیکار کنیم. خسته مبارزه بردن نخورید. پرسید، جواب میدید، شرایط بسازید، ما شما را توبت میکنیم. مایده ترین سوال دارید، نازک ترین سوال دارید، بیاید ما صحبت میکنیم. فقط اشتباه نکنید. آیسته آیسته شما چی میشید؟ میشه خدای عوض میشه. و این روزهایی که در مشکلی هست، در بیماری های گوناگون مثلا مردم گرفتار میشن، بدونه باوری اطلاعات خوب و توامت درست انشای خدا شما جابجا میشه. امروز دکترها قهرمانی کردستن، باور کنید. من خودم دیده‌ام. وزارت تندرستی ما گوییم که یک دشمنی با چشم نانمایان دارد که مبارزه بردستن. این یک رفیق من جنرال زنگ زد، گفت که خیلی حالتهایی هست که ما امنیت مردم رو تامین کنیم. گفتم کار شما خوب است که شما سرحد دارید. در جنگ ما دکتران سرحد معلوم نیست، سرحدش نمیفهمید، دشمنت نمیبینید، اما اون دشمن با چشم قلب و چشم دل باید ببینید. در اینجا انا علمی قلبی در کار است. امیدوارم که شما اینو فهمیدید و چند کسی هست که برای شما کمک کننده است. خداوند خواهش صحت شوی شما را دارد، بدی نمیخواهد. خداوند بیماری را اراده میکند. ندارم برای سنجش است، برای چی است، برای تازه شوی است، ما نمیدونیم، اینش خودش میدونه. دویم طبیعت قطعی شما هست. همین آفتاب و هوا و آب و خاک، هر گل و گیاهی در اطراف ما است، در درونش شفا دارند اگر درست استفاده کنید. جمعیت برای ما ببینید، بانیسه ها هست، دکترها هست، کسالخانه ها، اینقدر اینستیتوت، اینقدر دانشکده ها اسپسیالیست تیار میکنن. مردم صحت شما را طلب میکنن، خویشای شما، نزدیکای شما میخواهند که شما صحت شوید. عالما فکر میکنن درباره شما که شما صحت شوید. بسیار کسایی هستند شما را دوست میدارند، اونا میخواهند که شما صحت شوید. هستند. شما نگویید که در عالم نیست کسی، همه را با یک چشم نگاه نکنید. کسانی هستند که شما را در حقیقت دوست می‌دارند. اگر که کمتر تازه کنید، بالا قلبش محبت و نسبت شما هست. برای می گرفتن امروز هم پسرشان هم دخترشان خاله جان آوردن که دکبر عذاب کشیده است. امیدواریم که ما کمکش میکنیم انشای خدا. و بدانید که بدن شما مردن نمیخواهد، بدن شما عذاب نمیخواهد، بدن شما میخواهد صحت شود. مبارزه برفته است از در درون بدن شما. اگر ما اون بدن با یک چشم قلبی و با چشم علمی نگاه کنیم، یک کارا شده ایستاده است. یک کارا که اگر شما میدانستید که یک جنگ عادیه که شما شب خوابید و در آمدن ویروس میکروب ها میخواهند به شما درون چخیل نمیمونند، چخیل موج ها میخواهند درون در شما، چخیل بدن ما مبارزه میبرد، چخیل بدن ما در بالای پوست مینچه ها میگذارد، ایمونوگلوبولین نام دارد، چخیل در حلق موج بر این میزند مانند همین لکاتورایی که آسمان بگیم که نظارت میکنن سوارت های بیگانه نبیاد، همین خیلی در گلوی ما میشود. شما پس در قدرت شعوری کیهان دست میبرد که چخیل بدن آفریده است. بدن تو ندوست بداره، نگاه بینش کنید، بدن مبارزه بردست است. فقط شما کماندیر باشید که سرهنگ باشید که بدن شما، اراده شما، باوری شما را ببینه، اون وقت بدن مبارزش دوچار میشه. سلامت باشید.